रिम्स टेस्ट तौबदा मियोय अमगसु पॉजिटिव ओइरे एक्टिव केस पुन्ना मियोय कुनगा मरी सुरे चुराचांदपुर की अनौब केस तरागा मंगा बस नत्रगन ट्रेन दगी लौनरक्प ओइरंबा याय रिम्स हॉस्पिटल दा टेस्ट तौबदा मपान लमदगी चंगकपा मियोय अमा ngarang नुमिदांग अथेंगबदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे महाक थारगा मणिपुर की अपुनबा केस कुनगा तरोक एक्टिव केस ना कुनगा मरी सुखरे अदुगा मियोय अनीना नाबा फखरे ngarang नुमिदांग अथेंगबदा पॉजिटिव ओइरबा मियोय अदुगी अकुपा मरोल सिंग चपचाना खंगबा ngamdre ngasi ayu khangлагani haina rims ki machin chatpa misak amana pause asida haide numidang athengba oibana lenga ki oiba cherol su thoktana leire loina na atopa pau amada quarantine center da youth lakpa mioi ani police na fare Kakching district ki manung chanba tongan ba mafam da hangdok liba community quarantine center singda youth lakpani haiba mioi ani police na fare pau asina hai Kakching wairi da leba SC/ST hostel da hangliba community quarantine center da leba mamana ba magidamak yungau liter ahum puduna lakpa mioi ama Kakching police station ki team na phakhe aduga JNB umathel da hangliba community quarantine center da leba mioi ahum na haiba dagi youth lakpani haiba mioi ama su Waikhong police station ki team na ngarang phakhe yu purakna ba haikhiba quarantine center da leiriba mioi adusu tongan ba ka amada thamkhibaga loina na makhoi gi mobile phone sing su lakhat le haina makha ta na phongdorak le